Lepo pozdravljena, lepo pozdravljen. Moje ime je Natalija in na iTalkiju poučujem angleščino in slovenščino. Sem rojena govorka slovenščine z diplomo iz angleščine in angleške književnosti. Že več let poučujem angleščino na slovenskih šolah, trenutno delam z dijaki na srednji šoli, v preteklosti pa sem delala tudi z majhnimi otroki in odraslimi, tako da se znam prilagoditi različnim stopnjam zahtevnosti in učnim stilom vsakega posameznika. Poučujem tako slovenščino kot angleščino, pri tem pa si prizadevam, da so moje učne ure vedno sproščene, praktične in osebne oziroma personalizirane. Ker sem tudi učiteljica angleščine, dobro poznam slovnično terminologijo in jezikovne značilnosti in to mi pomaga pri jasnejši razlagi zahtevnejših pojmov. To še posebej prav pride, če se učiš slovenščino preko angleščine. Kljub temu pa je moj glavni poudarek na konverzacijskem pouku, za potovanja, delo ali vsakodnevno življenje, zato bomo vadili resnične situacije na prijeten in uporaben način. Pomagam ti lahko tudi pri poslovni angleščini ali slovenščini, če želiš izboljšati svojo profesionalno komunikacijo. Poleg slovenščine in angleščine govorim tudi nemško in hrvaško, trenutno pa se učim italijanščino. Zato zelo dobro razumem vse vzpone in padce učenja jezikov in ti lahko pri tem tudi pomagam. V prostem času rada berem, poslušam glasbo, hodim v naravo in seveda se učim jezike. Če si pripravljena na začetek oziroma pripravljen na začetek svoje jezikovne poti, potem rezerviraj uro. Zelo se veselim srečanja s tabo. Se vidiva. Hi, my name is Natalia and I teach English and Slovenian on iTalki. I'm a native Slovenian speaker with a master's degree in English and English literature. I've been teaching in Slovenian schools for several years. Currently, I work with high school students, but I've also taught young children and adults in the past. That means I know how to adapt to different levels and learning styles. I teach both Slovenian and English, and I always try to keep my lessons relaxed, practical and personal. Since I'm also an English teacher, I have a strong grasp of grammar terminology and language features, and this helps me to explain more complex concepts clearly, especially if you're learning language, Slovenian language, through English. Still, my main focus is conversational lessons for travel, work or everyday life, so we'll practice real-life situations in a fun and useful way. I can also help you with business English or Slovenian for that matter, if you want to improve your professional communication. In addition to Slovenian and English, I also speak German and Croatian. Currently, I'm learning Italian, so I truly know the ups and downs of language learning, and I'm here to support you through them. In my free time, I enjoy music, reading, spending time in nature, and of course, learning languages. If you're ready to start your language journey, book a lesson. I'd love to meet you.